Umukiriya wacu uba muri Canada yatwandikiye aratubwira ngo tujye muri site tumwereke ubuso bugari ariko ku giciro kitari cya site. Ndagira ngo mubwire ko uyu munsi hari umunsi wo kumusubiza ndetse nawe wumvireho uza mbere niwe nakira. Ikibanza kiri inyuma yanjye tukigurisha ku mafaranga meza cyane. Ni ikibanza gifite ubuso 560, gikora ku muhanda wa site. Urabona ko ari wo duhagazemo, ni uguhera hariya kuri iyo nsina gukomeza hirya muri make gikora ku muhanda kandi kiri flat, kucyubaka nako kanya n'icyangombwa cy'ubutaka nako kanya. Ni ukuvuga ko kuri 40 gusa, miliyoni 40, ubuso 560, ubuso 560, urazana ayo mafaranga miliyoni 40 tukwihere ubu buso hamwe na GC cyangwa Gisenyi komisioneri. Ayandi mahirwe fatiranya uzane ayo mafaranga. Murabona iyi yose ni site tumaze kubereka muri kamera. Aha hantu hafite view y'ikiyaga cya Kivu neza, kandi uza mbere niwe tuhereza hano hantu. Twandikire kuri iyo nimero tuzanire ayo mafaranga tukubwiye, tukwihera ubuso. Ni nkaho ari ibibanza bibiri kuri miliyoni 40 gusa. Turabakunda cyane.